mangabe kushunyayelwa insizwa kaMthembu esehamba emhlabeni ngangihamba nayo ifundela iBhayibheli sasifunda incwadi kaDuteronomy u22 ivesi le5 sathi masifunda lencwadi kunabantwana ababegibelele indokuhle njalo mabezogibela isitimela babefike bethi nhla betha ukhona amaNazaretha la bese bephuma bebaleka ngalelo bangena laba bantwana bathi mabethi bayabaleka sasuka isitimela akusayeli phambili base behlala phansi kanti ilanga uNkulunkulu nemndeni yakube izobakhumbula ngalo ngoba indaba yashamayoni abakholwayo kuphela wayeza kubantu abangakholwa mangabe ixoxa lendaba yayisezehla lezingane zazintathu isebenzela lapha eMontclair ngizosisho isibongo ngoba phela inofakazi lento asikhandi eyakamkhize lengane kwaFM Nazi eyathi mayisiyehla esitimeleni lindokuhle yayisithimisa amathe yathi sakhathala lesi sitefe sabantu bakaShembe basebehleka bangani bayo kwahanjwa kwakuyisonto mangabe behamba safika isitimela eMlazi ngasasa ekseni zavuka zabophela zaya engqoleni kuyiwe emsebenzini iyasha inkonzo kubaleka umKristu mekwabona iNazaretha manga kusasa ekseni nansi le ntombazana ithi nhla ibaleke yongena kwenye icoach siqhubeka isitimela sahambe mayifika lapha eMontclair ziyehla yawena umgwaqo lapho omkhulu emarobotini mayifika yona ibone ngathi irobot livalele imoto edlulela abantu bese iphoseke emgwaqeni zesi imoto uthela wayeka lapha nje eMontclair ngakwa TV futhi moya ngakaAlbany yathi mayithi yawela layithatha ibhasi lakamasipala layifake ekhwapheni kwakumenyezwa akeze udriver webhasi uyitshela ukuthi bathi akayishaye kakhulu kanti bathi nanga umuntu efa waze wayoma ngaseAlbany mayethu yama igugu iphelile lentombazane lejini ayigqokile iphelile leskipa ekusona isabonakali unina wazi ukuthi semsebenzini izobuya ntambama kwafonwa akatholakala unina ocingweni kwafonelwa bamakhaza wafika amaphoyisa yathathwa yayofakwa laphana eDurban Station kwaBob yahlala khona lengane lashona ilanga bayabuya abantu ayibuyo nekhaya waqala unina waphuma wabuza akaze nimbone unoyibanibani ebuza kubantu abagibela na isitimela bathi cha namhlanje akaze simbone mhlambe usemumva ngoba izitimela ziyabheka yahlala lentombi yalinda lashona ilanga yaze yafika ingane yakhe waqala manje lo mama wahamba wayobuza emsebenzini wathiwa akaze afika unoyibanibani lapha lokho agcina ngesonto yasihlupheka lentombi yamfuna umntanayo ayaze yamthola lamba nayo phela iviki kuyafunwa kuyacingwa bathi sekuphela iviki lesibili secingwa nasemakhazeni wase kufika izalukazi kuyona lengane lele emakhazeni aBob athi sibani bani hamba uye kumfowenu lapha kaMathe eSulabasha umtshela ukuthi wena usekho emhlabeni hamba uyotshela uma wena ekhaya uthi wena njengoba wahamba emhlabeni bomtshela ukuthi ubulawe yithi ngoba wena wathi msela uShembe ngamathe esitimeleni wathi wena sakuthatha thina sakufaka ekhojini yamaNazaretha ukubulalele ukuthi ingane entombazane iphatha kanjani ekhaya ingane entombazane ayifaka ibhulukwe ekhaya bathi mabekhuluma ngabantu abafaka amabhulukwe wawusuyabancaphela wena wathi msela amathe sewehle eplatform uthi thina ngoba wadelela uNkulunkulu usakhishwe ezulwini sase sikuthatha sifaka phansi kwebhasi wabulawa yithi wena awubulawanga uShembe futhi nenhlabathi lena kaShembe wayithi msela yithi ngeke ungcwatshwe kuyona ungakaceleli utethelelo kuShembe yahlala lengane amasonto amathathu emakhazeni umzimba ungadedeleki wahamba unina efuna lensizwa kaMthembu ukuthi acelele ingane yakhe intethelelo mayethi uyafika esitimeleni uMthembu kade lapha usehlile waze wathola uNgobese wathi uNgobezani zokuthatha mama siye kuyena uMthembu wamthatha umphelekazela mabefika uMthembu uthi uMthembu cha angimina owawuShembe kodwa ngangithuna indaba kaNkulunkulu hambane ehlelo nyazi lwezulu wathi msela unyazi lo hayi umfana kaMthembu
Yasebeyahamba laba bantu sebeyakhona ebuhleni bafike basifica isilwane wabika lo mama la selithunyazi lwezulu inkosi inibusise usezongcwabeka umntwana nenhlabathi sizomvuma waba nenhlanhla wathethelelwe la